Kajing temu jongka sarkar jela banwanra ekarel haka jela kandangsa haka umdum hadin bana kaliang jongka Khasi Hills Autonomous District Council sashisin kalakan tait ban ai ka jing menjur ban ai ka jaka naga benta ban shna ka lintirel hadu haberni had ribhoi district laban kedo hangne bana kaliang jongka sarkar jela kalapha eka shithi man penkan mau shaka Khasi Hills Autonomous District Council ban ai jing menjur ban ai ki jaka ka bahe kumba sau pinyo hajar nrius pa nyo pholai point nriu lai square kilometer ki ban ganthop iki khan riu tili kisnong na ka banta ban shna ka lintirel ha ki thain jongka ribhoi district Nakaliang jong Chief Executive Member ka KHADC ba Titus W. Khain menta ka singi ulakhot ka jingalang jong ki khli nong sensar ki bahap hapo ki jaka ki balatrwa bansna ka lintirel ha ki thain jong ka Ribhoi district Habayakran berkilat pathai khubor ba Titus W. Khain uloong baga jingkhot ya ka ne ka jingalang kalong ban sngap ya ka rai jong ki khli nong sensar na ka thain Ribhoi halor ka jingthmu jong ka sarkar Banshna ka lintirel hadu haberni had Ribhoi district. Ulayathu bana kaliang jongka sarkar jela kalapan ka jing menjur na ka council mentala bun snem hagaba mentala khatwaisin kila de banpha ka shithi ban penkan mau ka ne. Kikli nong sensar ki balapoi hakani ka jingelang ki kenthup yu basan ka right nongse ubasan ka right maulong usim right marwet Usirdar jongka nongpo sirdarship ilaka bat ki rangba snong ki penpau ka jing menjur ban omdei ban ai jaka ban shna ya ka lintirel habernihan habakali halor ka jingkentait ban ai ka jing menjur na ka benta ban shna ya ka ne ka lintirel na ka liang upat tito suloong baga jingdon ha ka district council kadai ban yadai ki trairi jongka jella bat hab ban sngam ya ka jing sngo jong ki babun ki nong song snong namar ba ki babun balang hi kim kwa namar ba ka lintirel hi kandon ka jingma ka bakrau ya ki trai jela mentasi ngilalu mi ka jingalang jong ki kli nong sensha ki bahap apo ka cipet ya ki mi jaka ki bahap apo ka purpose railway line no, nak bentar ketika land acquisition. Nak bentar bamut ba kajing tu juga sarkar nak kapor ban shim jaka nak bentar ban rai ke railway line ko berlihat. Di situ itu ba nak kalian juga government kilapan yang ke concern nangi il concern mentala bun snem bat nakaliam kecungi la jubab tu bat ila keren syai tu ba ngim pediang ni kan ni bat ngim kuat itu ban ai kan nu ko concern alo kecungi dei ban menjur ya kejingwan jongka berbuat lain dinwei nakaliam ke sarkar pat ka tho si thi singi Kathok sti singi hadu khatwi teli ki reminder koi singi pa ban pan sipan ya ka concern na kalian. Tenan takadaw ngala shim ya kani karai. Bagata kalong ban khat sendan be ya kiti no sensar ban yo ya kajing snow na kalian ka jongki ka ego bakidon man oh. Halo kani karai ka jongi ka council ka bangim tre. Jika bersota nak kelomba mentarasi, dah kawai kesur, nak kalian jom kiki nom susah, baru bentuk ubasan, dokarai muse, san umulong, atau siem dokarai marwet, atau hidon siem dokarai nompo ni, bagi rambak snom, jom kitu bijakan. Ni dah keren dah kabasya, bah kia menjurlang, baik, ya kai kebakarai ke council. Nani ka pakarai ka isi ka pemerintah maka takalong panginom ay ya ka concern lani ya ka jumenjur na ka pemerintah panuan ra ya ka rewi lain apo bangira ketari ka rai ko pa kongsan ka bangira sim tasi but ya kani nakaliang ka jumingin sa ko officially siya kinigi
Senong bat kin sajubab officially sengiru dah kecing tho kanang bangin sepak bat siapa sorkar ya kan digarai kini di jaka 6 ai kan ka adusi siapa sorkar habis dia tak terima projek. pi kum mengiong ba ngidon hang ni nak benta ban yada ya ka interest jong ki traili ki jongi ki traimulok ki jongi bat ngihap ban pet kat kum ka jing sngo jong ki pat ba ki jongi kum fiatip ba kasur hi ka jong pat ba kalong ba ngimpat kuat ya ka lain nomor ka jingku jing sngo hi jong bobun balang kalong ba kadon ka jingma pada kawan ka lain nomor ba tang habam don rel ru ngi i ya ka jing jole jong briu banabar akan ni setiap macam ni kila dawan ni sakarel kamu ngi ni ke jai penriu ke baret tengi snow bangin sa syak telep lu ngin sa syak jembu kamu ngin sa jak kerteng akiwe pat ke jai penriu kiba hepat tena takada aku ke jai penriu ke baret pat ngidon hang ni na bantaban protect interest jangkata tena takada nak kalian ke jongi ngisung dehi bagi nomenjur ban ai Kaipat ka stand jong ka district council habis dia bat ka passenger. Empat ya keren ni kan no. Lah kadai ka goods ni ke passenger yang mentahi ngi om baik bakam menjur. Sakawin kuat bentuk ba kakno try kata ka jaka ba ka sorkar ka tadi na kita ga dia ni. Sebelum apa ke isko bentuk punya bentuk juga tu ka reminder bukan government juga kecil. Kecil jong ka jaka. Bentuk juga reminder tu bukan itu government juga Ka area kan juga saya ketua ka area yang kecaka ka bakal kamut ban akwayan kalong South New Hazar Rius Pak New Pulai 0.63 square meter South New Hazar Rius Pak New Punriu 0.63 square meter more or less tadi area ka location kade nak Pahamlang village Ronghona village ni pilih bukan cuma ini usaha aku pasti betul jadi usaha aku betul kamu kesan aku sisi kalau ini usaha ini berapa yang mentah ingin empat ya keren ni harus Namar ka jingpan jong ka sorkar nangiru ki kami keren ni kepada goods train ya ka passenger train ki ombek ka railway line dia tak ada ngi stick baik ya Betul nak liang jong ka district council harus tagi an banyada nak tagi jingbung jing flat to di beri ko ka ya katangi la ju yai dawan ka port kata kalau separate issue dan ring jubab ya kan ni bani menjur ya ke bahab ya kan bah efek ini ke lain tidak ada lagi ki sinong ha ni ka map sinong ke dibuat di Dengan kandrit li, ke kandrungut kita jaga. Ini kajing elang, apa yang jongki dah klik nosiasa. Sebab mut mentapat ke kamram jongki ni ki klik nosiasa apa pan ni ke bius jongki. Itu aja.